Tucano, Hawk 100 i vatrena muva, Beech MK2 Pilatus Tangara TB360. Britanski piloti se školuju prvo na vatrenoj muvi, gde završavaju osnovnu obuku, zatim na Tucanu pa na Hawku, koji su u letačkom delu programa letjeli u paru. Tucano je jednomotorni turboprop trenažni avion koji se proizvodi još od 1973. godine. Do sada je napravljeno 650 aviona koji su isporučeni u 14 zemalja. Produženi Super Tucano sa novim motorom neuspešno je učestvovao u J-PATS programu. Međutim, prihvaćen je u brazilskom ratnom vazduhoplovstvu i očekuje se porudžbina oko 100 ovih aviona koji je uključen u novi program obuke pilota NATO u Kanadi. Koristit će se zajedno sa Hawkom. Rajstom Beech MK2 je modernizovani Pilatus PC-9 opremljen novim motorom, kabinom pod pritiskom i izbacivim sedištem tipa 00. Beech MK2 je pobedio na konkursu američke vlade za novi trenažni avion u J-PATS programu. Vlada je naručila 379 aviona za ratno vazduhoplovstvo i 332 za mornaricu. Avion će biti korišćen za osnovnu obuku, 120 sati za osnovnu obuku u pilotiranju plus 35 dodatnih sati obuke u gađanju i taktičke obuke, što ukupno čini 155 sati. Tehnologija nam sada omogućava da pilot posle 10 do 15 sati naleta može da leti samostalno, a avion može omogućiti napredniju obuku u taktici i gađanju u sledećih 140 sati. Ranije je bilo vrlo teško izvesti ovakvu obuku na jednom tipu aviona, ali sada je to moguće. Među brojnim američkim helikopterima, među kojima su bili Apache i Super Cobra, te britanskog Super Lynxa, najatraktivniji je bio izuzetan ruski helikopter K-50, svakako najbolji protivoklopni helikopter. To je jednoset protivoklopni jurišni helikopter nove generacije, velike vatrene moći i velikih mogućnosti za preživljavanje u uslovima dejstva neprijateljske protivvazdušne odbrane. Nosi naoružanje za uništavanje pokretnih oklopnih ciljeva, kao i protivavionsko naoružanje. Može da uništi tenkove na 10 km udaljenosti. Pri konstruisanju ovog helikoptera klasična koncepcija rotora sa repnim rotorom je odbačena, jer su analize pokazale da je u Afganistanu 30% svih gubitaka helikoptera bilo usled oštećenja repnog rotora. Izvedena je i dodatna zaštita kabine, motora, sistema za gorivo i skladišta municije. Projektovan je da izdrži pogodke granata kalibra 23 mm. Najveća novina je upotreba sedišta za izbacivanje. Pri povlačenju ručice za katapultiranje, prvo se eksplozivnim punjenjem odbacuju kraci rotora, a potom sedište kroz poklopac kabine. Najatraktivniji su, kao i uvek, bili borbeni avioni. Domaćin je, što je očekivano, najviše pažnje poklonio zajedničkom projektu sa Nemačkom, Italijom i Španijom Eurofighteru 2000. Na zajedničkom britansko-švedskom štandu najinteresantniji su bili avioni Eurofighter 2000 koji je učestvovao u letačkom delu programa i švedski avion najnovije generacije Gripen. Eurofighter 2000 ni ovoga puta nije pokazao neke zavidne letne karakteristike. Interesantno je, međutim, da cena razvojnog projekta ovog aviona iznosi čitavih 60 milijardi dolara i da će avion, kada uđe u serijsku proizvodnju, koštati čitavih 50 miliona dolara. Podela posla u proizvodnji Eurofightera je sledeća. Britanci rade kabinu i kanare, Nemci središnji deo trupa i rep, Italijani levo, a Španci desno krilo, a motor svi zajedno. Prikazivanje Eurofightera u Londonu se poklapa sa prvim letom četvrtog aviona dvoseda koji je proizveden u Španiji. Do sada ovaj avion je izvršio 242 leta. Prvi i drugi prototip su opremljeni Tornadovim motorima, dok italijanski treći prototip opremljen novim EJ-200. U toku je modernizacija aviona novim softverom kontrole leta. Do sada je postignuta brzina od 1,8 maha, napadni ugao 20 stepeni, planirano je 30, opterećenje plus 6,2 G, a planirano 9 G. Prvi avion u naoružanju se očekuje 2001. godine. Prisustvo najpoznatijih svetskih probnih pilota iskoristili smo da sa nekima od njih porazgovaramo o avionima na kojima lete i pravcima razvoja borbene avijacije. Volim ovaj avion. Veoma je lepo leteti u njemu. Ponaša se odlično u vazduhu, izvršava svoje komande i predstavlja napredak u tehnologiji lovaca. Mislim da će određeni broj stvari da se promeni u budućnosti. Više pažnje će se posvetiti projektovanju kokpita, tako da će pilot sedeti u kabini u kojoj će dobiti pravu informaciju u pravo vreme. U tom pogledu ostali će juriti rešenja koje smo mi već primenili u Eurofighteru.
Konsultovali smo 25 pilota da bi napravili takav kokpit u kome će pilot dobiti pravu informaciju u pravo vreme i to u obliku u kome može razumeti, da bi mogao da vidi borbeni scenario i donese pravu odluku za napad. Šveđani su svoj novi avion posljednje generacije, za razliku od izložbe 1992. godine, kada je Gripen predstavljao Saab, ove godine izložili na štandu British Aerospace-a, koji je kooperant u programu. Već je isporučeno 25 aviona Wingu F-7 švedskog ratnog vazduhoplovstva. Na izložbi nije prikazano ono što su Šveđani prvi uradili. U operativnoj upotrebi avion je letao brže od zvuka 1,08 maha bez upotrebe dodatnog sagorevanja. Pored Mađarske, veliko interesovanje pokazuje za ovaj avion i Čile, a Šveđani ga nude i ostalim zemljama, između ostalih Poljskoj i Češkoj. Ovo je avion četvrte generacije. Laki lovac namenjen onim zemljama koje ne mogu da kupe velike borbene avione. To što je avion četvrte generacije, to znači da je jeftin za održavanje. U periodu od 30 godina dostigli smo cenu koja iznosi svega 40% cene održavanja naših konkurenata. To je veoma sposoban avion, lak za letenje i mora biti jer pilot obavlja poslove za dva čoveka. On je i pilot i operator naoružanja. Zbog toga je avion napravljen veoma jednostavno da bi svako mogao da leti. Ovaj avion prazan težak je oko 7 tona, što mu omogućava upotrebu sa puteva bez ikakvih problema. Budućnost predstavljaju manji, ekonomičniji avioni koji mogu raditi koliko i veliki, ali po ceni nižoj za 40 do 50%. Glavni konkurent Rusima i Amerikancima u proizvodnji borbenih aviona su svakako Francuzi. Francuski proizvođač aviona Marcel Dassault imao je veoma ofanzivan marketinški nastup na Farnboroughu. Pokazali su avione Falcon 2900X, a od borbenih aviona Rafale, zapravo monarički prototip Rafale M01. Ovaj monarički prototip prvi put je poleteo decembra 1991. godine. U Farnboroughu nije pokazan Miraž. Razvojni projekat Rafala, koji je započet 1986. godine, privodi se kraju. Kako kažu, u Dassaultu Rafale će biti potpuno moderan, višenamenski avion sa električnim sistemom komandi, imaće mogućnosti dejstva po ciljevima na površini mora i na zemlji i mogućnost presretanja u vazdušnom prostoru. Okretan, prikriven, sposoban da preživi, Rafale će biti potpuno operativan pre 2000. Danju ili noću, u svim meteorološkim uslovima, sa snažnim oružjem, tehnologijom i sofistificiranošću, Rafale je pravi višenamenski borbeni avion nadmoćani na zemlji, jer pruža lako i jeftino održavanje i opsluživanje u toku upotrebe. Može nositi svako oružje raznih proizvođača, a noseće i oružje budućnosti. Može biti potpuno opremljen za dejstvo po ciljevima u vazduhu i na zemlji u toku jedne misije. Dopunjavanje goriva na zemlji između dva leta traje 4 do 7 minuta. Bez obzira na intenzivnu reklamu, moćno naoružanje koje će nositi i dobre letne i manevarske karakteristike, Rafale će biti skup avion, između 50 i 60 miliona dolara, skoro duplo više od aviona F-16 i MiG-29. Najviše borbenih i transportnih aviona i helikoptera pokazale su Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su izložili avione Harrier, F-16, F-18, F-15, Thunderbird. Najreklamiraniji i najveću pažnju, međutim, izazvao je Boeing 707, koji je učestvovao u špijunskim, odnosno misijama osmatranja, snimanja i navođenja iznad Bosne. Avion E-8 J-Stars, koji je izložen u Farnboroughu, je prvi serijski avion ovog tipa. Opremljen je Westinghouse-ovim radarom za bočno smatranje, koji je smešten u 26 stopa dugom podvesniku ispod trupa. Posadu čini 21 člana, a može se povećati na 34 člana na dugim misijama. Prosečno trajanje misije je 11 časova, a sa dopunom goriva u vazduhu i čitavih 20. Američko ratno vazduhoplovstvo poručilo je 20 ovih aviona. Jedan od izloženih aviona koji se veoma retko viđa na izložbama je i A-10 Thunderbird, prvenstveno namenjen za borbu protiv tenkova, koji je učestvovao u mnogim borbenim akcijama. F-15 naravno nije leteo, jer on ni nema šta da pokaže u vazduhu, ali je zato F-18 Hornet pokazao veoma dobre mogućnosti u vazduhu. Ovaj avion leti s nosača aviona, a opremljen je za dejstvo u složenim meteorološkim uslovima, danju i noću. Posjeduje senzore koji mu omogućavaju da dejstvuju u potpunom mraku, pri čemu pilot nosi naočare s kojima može noću da vidi van kabine skoro kao po dnevnoj svetlosti.
Hornet posjeduje digitalnu kompjuterski pokretanu mapu u boji koja pilotu stalno pokazuje tačnu poziciju aviona. Brzina aviona je 1,8 maha. Ima moćno naoružanje slično kao F-16, a u vazduhu je veoma okretan. Avion E-2C Hokej za rano upozorenje obavlja kontrolu vazdušnog prostora uz pomoć specijalizovanih kompjutera, moćnog radara i komunikacijskih sredstava. Kao i na svim ostalim izložbama, F-16 je opet bio džoker američkog proizvođača. Mogućnost upotrebe ovog aviona proizvođač predstavlja informacijom da ovaj aparat može doleteti do cilja od 860 km, uništiti ga upotrebom takozvanog pametnog oružja, odbraniti se od potencijalnih neprijatelja u vazdušnom prostoru i bezbedno se vratiti u matičnu bazu. Proizvodimo najuspešniji lovac na međunarodnom tržištu F-16. Prodali smo ga u 18 država i proizveli više od 3500 aparata. Iako je u upotrebi dosta dugo i dalje je veoma sposoban avion, nastavljamo razvoj novih tehnologija na F-16 da bi ga održali modernim. Trenutno obezbeđujemo informacije zemljama Istočne Evrope, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj zbog mogućnosti da budu novi korisnici. Centralnu Evropu vidimo kao veoma značajno tržište i dobrodošlo nam je da radimo sa ovim zemljama, jer one žele da postanu članice NATO-a. Počinjemo da radimo na budućem lovcu koji će zameniti F-16 u ratnom vazduhoplovstvu Sjedinjenih Američkih Država, počevši od 2007. godine. Također radimo na projektu lovca F-22 za postizanje nadmoći u vazduhu koji je razvijen da zameni F-15. Treba da poleti maja 1997. i da uđe u operativnu upotrebu 2001. godine. Za naše ratno vazduhoplovstvo koje posjeduje avione MiG-21 interesantna je zajednička izraelsko-rumunska modernizacija ovog aviona. Modernizacija uključuje ugradnju ELTA ELM 2032 radara, Elbitovog kompjutera, jedan ili dva više funkcionalna displeja, novi HUD, dispenzere, IC i radarskih mamaca, nišana na kacigi pilota. Ova modernizacija omogućava upotrebu modernog naoružanja istočnog i zapadnog porekla. Isporuka počinje u oktobru, a nastavlja se sa po 2 aviona mesečno. Najjači utisak na posetioci i stručnjake u letačkom delu ostavili su avioni ruskih koncerna Mikojan i Suhoj. Mikojan je pokazao avion 29 SM, a izostalo je prikazivanje najnovijeg aviona SS-142, za koji ljudi iz Mikojana tvrde da ima bolje letne karakteristike od aviona Su-37. Suhoj je svakako priredio najveće iznenađenje, pokazavši avion Su-37 sa vektorisanim potiskom. Vektorisani potisak je zapravo mogućnost upravljanja izduvnim gasovima dole i gore, što omogućava pilotu izvođenje do sada neviđenih figura kao što je Super Cobra. Naoružanje koje se vidi je samo deo arsenala koje može da nosi avion Su-37. Izuzetno moćan MiG-29 je u operativnu upotrebu ušao 1983. Do sada je proizvedeno više od 1300 aviona, a poslednje isporuke su bile Slovačkoj, Indiji i Maleziji. Koliko je ovaj avion moćan pokazuje podatak da su 4 MiG-29 nemačkog ratnog vazduhoplovstva učestvovala na Tiger Meet vežbi zajedno sa avionima F-16, F-15, Mirage 2000. U simuliranim situacijama u vazduhu MiG-29 se pokazao superiornim, naročito u bliskoj manevarskoj borbi. Zbog toga je 73. Wing nemačkog ratnog vazduhoplovstva uključen u snage za brze intervencije NATO-a maja 1995. MiG se proizvodi u dve verzije, CE i CN. Povećanje efikasnosti dejstva ovog aviona omogućeno je sledećim poboljšanjima. Povećanje nosivosti na 4 tone, visok odnos potiska i težine koji obezbeđuje visoku brzinu penjanja i oštre manevre s opterećenjem plus 9G, visoka brzina zaokreta veća od aviona F-16, F-18, Mirage 2000 i Gripen, odlično ubrzanje, lako upravljanje. MiG-29 se koristi u 22 zemlje Evrope, Azije i Latinske Amerike. Najveća atrakcija bilo je nenajavljeno i neočekivano pojavljivanje izuzetnog novog aviona Su-37. Ova modifikacija aviona Su-35 opremljena je motorima AL-32 sa mogućnošću vektorisanja potiska, radarom koji simultano osmatra vazdušni prostor i površinu kopna, ima 4 displeje u boji i visoko precizni lasersko-inercijalni satelitski navigacioni sistem. Po prvi put sistem vektorisanja potiska je integrisan u električni sistem komandi. Maksimalna brzina aviona je 2500 km/h, a brzina penjanja 230 metara u sekundi. Opremljen je radarom koji može da prati 20, a istovremeno da gađa 8 ciljeva. Ciljeve efektivne odrazne površine od 3 metra kvadratna otkriva na daljini od 140 do 160 km. Posjeduje i radar u retnom produžetku za osmatranje zadnje polusfere dometa 30 do 50 km.
Moguće je mapiranje terena i praćenje pokretnih ciljeva. Mi ovdje prikazujemo mašinu koja predstavlja posljednju reč vazduhoplovne tehnike. Između ostalog, na ovom avionu su realizovane nove tehnologije kao što su dirigovani vektor vuče, automatski sistem upravljanja letom, a najvažnija je nova aerodinamika koja omogućava pilotiranje u svim režimima, u svim položajima koji su potrebni za pobedu u vazdušnoj borbi. To je mlad avion, danas je završio prvih 50-ak letova, završio je prvi program ispitivanja i mi ga danas predstavljamo kao osnovni serijski prototip za proizvodnju u najskorijoj budućnosti. Da li se u Suhoju, sem ovog aviona koji je ovdje pokazan, sada radi na novim modelima? Nesumnjivo, firma ne može živjeti, a da ne radi. I zato osim aviona Su-37 radimo na avionu F-54 koji proizvodimo u dve verzije. Prva verzija je školski trenažni avion koji omogućava obuku u nekoliko faza. Kao početnu obuku, tako i posljednju fazu obuke pilota lovca za sve složene manevre vazdušne borbe. Druga verzija ovog aviona je lovački avion težak 10 tona, ali najvažnije je da je njegova bojeva efikasnost na visokom nivou ista kao kod Su-27. To će biti nova, laka mašina visoke efikasnosti i niske cene, prva realizacija japanskog principa, visoka tehnologija po pristupačnoj ceni. Naravno, razrađujemo niz aviona i vojnih i civilnih, imamo dosta posla i za sad smo zadovoljni. Bez dirigovanog vektora vuče primijenjenog na Su-37 danas je već nemoguće zamisliti manevarski avion za vođenje različitih bojevih operacija, uključujući blisku manevarsku borbu. Šta dirigovani vektor vuče zapravo omogućava? Dirigovani vektor vuče omogućava da se bitno poveća efikasnost upravljanja avionom i da se proširi dijapazon brzine i dijapazon uglova napada, tako da avion može izvršavati energične manevre koji su neophodni u određenoj etapi leta. Pre svega to je uzletanje. Kada je pista za uzletanje kratka, potrebno je ranije odvojiti podupirač kljuna i ubrzati brzinu odvajanja. Aerodinamični organi upravljanja rade dosta neefikasno na malim brzinama. Dirigovani vektor vuče omogućava da se ranije odvoji točak kljuna i samim tim da se skrati distanca između zaleta i uzletanja. To je veoma važno. S druge strane, prilikom manevrisanja aviona kod velikih uglova napada, uzdužno upravljanje kod aviona gubi svoju efikasnost. Na uglovima prelazi kritičnu granicu. I zato da bi se sačuvala visoka manevarska sposobnost, opet je neophodno dirigovanje vektorom vuče. Neki smatraju da je dovoljno imati dirigovani vektor vuče pa će biti obezbeđena visoka manevarska sposobnost aviona kod velikih uglova napada. To nije sasvim tako. Ako avion nema visoke aerodinamične osobine, a posebno visoke noseće osobine krila, nemoguće je postići harmoniju u postizanju visoke manevarske sposobnosti. Vodeći probni piloti koncerna Suhoj, Frolov i Votinsov, rado su se odazvali našem pozivu na razgovor, tim pre što smo s ovom dvojicom pilota, koje su strani novinari bukvalno proganjali za intervjue, razgovarali na izložbama u Dubaju, Singapuru i Džakarti. Konstruktorski biro Suhoj dovezao je na ovu izložbu novi avion Su-37. To je nova verzija ovog aviona. Su-37 se odlikuje time što ima potpuno drugačiji sistem upravljanja i što je najvažnije, on ima promenjivi vektor vuče koji omogućava da se izvrše sasvim novi manevri na brzinama bliskim nultoj ili pak na nultoj brzini. Jedan od takvih manevara je takozvana Super Kobra, kako su je ovdje nazvali. Ta kobra sastoji se u tome da avion praktično stoji na repu nekoliko sekundi. On načelno može stajati na repu beskrajno dugo, ali mi smo publici prikazali 5-6 sekundi. Osim toga izvodi kulbit koji ćemo ovdje također prikazati. To je ista ta kobra na 360 stepeni.
Ona praktično izvodi puni krug. Osim toga prikazat ćemo omču sa veoma malim radijusom, s malom brzinom i prikazat ćemo da avion u načelu nije izgubio one karakteristike koje su bile svojstvene lovcu. Promenjivi vektor vuče daje nove mogućnosti avionu pri bliskoj vazdušnoj borbi. To je prvo vrlo brzi zaokret pri maloj brzini, što je vrlo pozitivno prilikom napada na cilj i prilikom udaljavanja od mesta napada. Omogućio je pilotu da bolje iskoristi avion u bliskoj borbi. Drugo primućstvo je njegova bezbednost, to jest promenjivi vektor vuče omogućava avionu da izađe praktično od nulte brzine iz najrazličitijih položaja, uključujući čak i spiralu. Pritom je gubitak visine vrlo mali. Ako se pilot recimo zanese vazdušnom borbom i nehotice upadne u spiralu, dovoljno je da ispusti ručicu pa da avion sam izađe iz tog položaja. Zapadni konstruktori se na novim borbenim avionima uglavnom odlučuju za veliku kompjuterizaciju aviona. Ruski avioni izgleda da nešto drugačije rade. Kakav je u stvari odnos između kompjuterizovanih aviona i onih manje kompjuterizovanih i koje su njihove mogućnosti? Kompjuterizacija savremenih aviona prisutna je sada svuda u svetu. Ali kompjuterizacija donosi sa sobom i druge probleme. Kompjuter može i da otkaže. Što je više kompjutera, to je više šansi da oni otkažu. A drugi moment je da kompjuteri mogu biti izbačeni iz stroja jer sada postoje takvi sistemi koji isključuju kompjutere u čitavom okrugu pa ih mogu isključiti i na avionu. Taj problem se mora rešavati kompleksno, to jest ako se postavi kompjuter, on mora biti dovoljno zaštićen. Slažem se da na našim avionima možda postoji malo zaostajanje u oblasti kompjuterizacije vazduhoplovne tehnike, ali zato oni rade onako kako mi hoćemo. Što se tiče drugih mogućnosti aviona, naročito Su-37, velikih manevarskih mogućnosti, postavlja se pitanje mogućnosti napada na te avione sa zemlje. Odnosno, kakav je odnos sada protivvazdušne odbrane i postojećih raketnih sistema i aviona kao što je Su-37? Должен сказать по этому вопросу следующее. Za lovačke avione i za probijanje protivvazdušne odbrane protivnika uvek je najbolja odbrana bila ulazak u zonu protivnika na određenoj maloj visini i sa što je moguće većom brzinom. На территорию противника на предельно малой высоте и на как можно большей скорости, так сказать. Су-37 также как остальные. Su-37 kao i ostali avioni ima takve mogućnosti. A ako je reč o njegovim manevarskim mogućnostima, novi manevri će pomoći da se savlada protivvazdušna odbrana zemlje protivnika, ali za to mora postojati precizna informacija o letu rakete, o hvatanju stanice, a pilot mora znati u kom stanju se nalazi sistem lansiranja rakete u datom momentu kako bi na vreme pribegao manevru. Ako je reč o sistemima zasnovanim na doperovskom principu merenja daljine i brzine aviona, u tom slučaju one promene brzine koje može da izvede Su-37 privremeno će prekinuti delovanje sistema za navođenje rakete. Ali ovo pitanje se mora razmotriti kompleksno sa ostalima. Su-37, osim dobrih manevarskih karakteristika, ima aktivan sistem zaštite od raketa. On će se također upotrebiti. Ovo pitanje, kao i svako koje se tiče realne primjene tehnike, dosta je složeno. Mnogo zavisi od pilota. Mnogo zavisi od toga kakve taktičke manevre primenjuje i u kom momentu. Ali dopunska pomoć koju su konstruktori pružili pilotu, omogućivši mu ovakve originalne manevre, kakvi ne postoje na drugim avionima, pomoći će mu naravno da savlada i protivvazdušnu odbranu. Veoma jak i atraktivan letački program na Farnboru 96. pratio i pukovnik, pilot u penziji Božidar Martinović. Gospodine Martinoviću, ono što je avion Su-37 pokazao, u prvi plan ističe da se radi o novoj generaciji aviona i praktično se razvoj avioindustrije, odnosno borbenih letelica, kada su u pitanju manevarske mogućnosti, nalazi na prekretnici. Da, vi ste tu potpuno u pravu. Za razliku od aviona četvrte generacije koje pripadaju avionu MiG-29, Su-27, F-15, F-16, ovaj avion ima znatno bolje manevre. Znači, njegovi manevri, određene manevre koje izvodi, on izvodi bez radijusa ikakvoga, a u određenim momentima čak može da stoji u vazduhu u trajanju od 10 do 15 sekundi.
Ovakav manevar mu obezbeđuje sistem fly-by-by komandi, integrisan sa distancionim upravljanjem kormilima i upravljivim mlaznikom, izduvnikom. Znači, praktično avioni četvrte generacije koje smo nabrali apsolutno nisu u stanju da vode blisku manevarsku borbu sa avionom Su-37. Farnborough 96. obeležila je jedno od najboljih svetskih akro grupa Red Arrows. Crvene strele ove godine slave svoj veliki jubilej, 30 godina postojanja. Akro grupa Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva osnovana je u drugoj polovini 60. godina. Leteli su na avionima Gnata od 1981. na avionima Hawk. Grupu čini 9 aviona i 1 u rezervi. Svake 3. godine primaju se novi članovi nakon rigorozne selekcije. Grupa je potpuno samostalna, ima svog menadžera i sve ostale potrebne službe koje prate pilote i avione. Pred početak svake turneje strelu uvežbavaju leteći 2 puta dnevno. Na kraju prikaza vazduhoplovne izložbe održane u Farnborougu treba reći da je domaćin uložio velika sredstva i napore da izložba uspe, da je pokrovitelj izložbe bila država, te da su sklopljeni veliki značajni poslovi u oblasti vazduhoplovne industrije.